Glory to Jesus. Hallelujah. Ningamangalite labanye nabantu kawufika late bacale emgcwabeni. Mina ngiyile intolo ngayolila ngabona ukuthi namhla ekseni mhlawumbe ngakhona kahle ukuvuka ngoba ngalesihlanu bekusetawa lapha ngabuya ekseni manje umtimba nawo sowukhulile. Hallelujah. Praise the Lord. Asayile uNkulunkulu ikhaya. Hallelujah. Kuneliculo besicula sasesithi lithi ngoba yithi Nkosi yami ngoba yithi Nkosi Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kusele kubabele bakhona bashayela intanda egameni lika Jesu. Bashayela isitabo la ekhaya bashayela intanda ngegama lika Jesu. Bomake bashayela intanda in the name of Jesus. Sithibhakathi phakathi kwethu tishayela intanda nato ngegama lika Jesu. Bantu abasha iBhayibheli lithi ngilobela nina abantu abasha kubantu abasha. Obile lokhu bashayela intanda abantu abasha. Future bazalwane isande school yethu bashayela intanda efuture bantu bakhulu bashayela intanda ngegama lika Jesu. Sanibonani batukulu. Sanibonani batukulu. Hallelujah. Ngicela kufanele ukuthi mthini say we are a Christian Center.
You are healed in your body. You are healed socially, economically, and otherwise. You are blessed. You are blessed moving in. You are blessed moving out. You are a head, not a tail. You are above always. In the name of Jesus. Hallelujah. Listen to the call. Hallelujah. Hallelujah. Uma ikena yabakhona bathenjiswe uNkulunkulu kusukela kuGenesis athembisa Abraham kuthi situkulwane sakho ngasinika lize. Kodwa live baya bayolithola in the book of Joshua. After many years, uNkulunkulu akhulumile. Kusho bona bazalwane ukuthi lisu. Lelesithenjiswe lona thina. Khona. Kela makhelwane wakho sizulu khona. Khuluma singisi uthi heaven is real. Heaven is real. Glory to Jesus. Uma ufunda iBhayibheli, sekeshmayela phela. Uma ufunda iBhayibheli, lithi emva kokuba kuthenjiswe Abraham, wathenjiswa Abraham. Leli gama lithi Abraham lisho father, lisho babe. Bathi uNkulunkulu wabona ukuthi this man udinga ukuthi ngimnikeze lijini. Ayishana nemajins nyawathi. Emajins lufudo. Wonke umuntu lotelwe unelufudo lenside. Lolu fudo luba la kuma-cells. Ema-cells nakuzama ukuthi uchaze nakugogo beve. Ema-cells bogogo letinye titshwana letincane letakha lomphimba wethu. Sanibonani gogo? Yini ema-cells gogo? Ema-cells letinye titshwana letincane letila emtimbeni wethu letakha lomphimba wethu. Now, ema-cells awabonakali ngemehlo ungakasebenzisi tinsita letithile. Sizamakhelana ukuthi ema-cells awabonakali ngemehlo ungakasebenzisi tinsita letithile. Ukuze ososayensi babone ema-cells, kudingeka basebenzise tinsita lethiwa ngema-microscope. Muleke indodza ke yakaHooke leya discover ema-cells. Yase ithi lento le i-cell. Now, this cell lijele. Ize ithi i-cell yayibona lento ilijelana lenetiko la ikhasi letivalele. Mhlawumbe bataniva kahle bakubona ngoba amajele bayawathi. Ngikene babathi umuntu usemaselini. Nethi bathi usemaselini. Now, lo wena
kuthiwa iseli umncane makakuvalele timo letibalulekile la ngekhansi. Uvalele lufuto lolusuka kubomkhulu wamkhulu wakho. Nikhona basi? Lolu futo liyakhona kudlula. Luye from generation to generation. Now, uNkulunkulu wasidala thina sonke la ngemfanekiso wakhe. Wasidala njani bazalwane? Umfanekiso wakhe. Tshela makhelwane ukuthi umfanekiso wakhe. Mtshela umathukeni phasi yathi. Mtshela umathi shibila kancane njengemgusha. Wena umfanekiso wakhe. Mtshela wena ukuthi wena noma bangakukha kancane bakukale njengemanje ephuthu. Kodwa wena umfanekiso waNkulunkulu. Okay, khuluma isingisi ngoba abantu babafunda isingisi esikoleni. You are the image of God. Hallelujah. Lord God, you are the image of God. And you have the genes of God in you. God is a spirit. God is a spirit. And you are a spirit being. Nkulunkulu umoya na. So thina kahle simoya. Kodwa sitholakala kula majele la umtimba wethu niyawubona. Mara thina asibonani. Thina asibonani. Sibonana emafweni. Sibonana nini bazalwane? Lokulubona sambo ifriend yakhe. Mara yena umoya unengekhansi. Ngiyoletha bangawaphasi la. Babathe bacheka iphansi bangayitholi. Batawuthi. Sewabhili. Nimbonile nakahamba. So, thina bazalwane, uNkulunkulu wasidala saba umfanekiso wakhe. Saba umfanekiso wabani? Bathi uma siwela esonweni salahlekelwa majinsiti. Nginayenda bazalwane nginayenda. Salahlekelwa kufana naye. Salahlekelwa yini bazalwane? Kufana naye. Sasala singafani naye. That is why the Bible inveta ukuthi bantu basebayona uNkulunkulu wababulala ngezamkolo washiya indoda yinye. Nemadodana ayo kwasinza 8 yebantu. Lise Bible. uNkulunkulu waqala phasi sive. Wena njani uNkulunkulu? Waqala phasi. Banza waze kwaba nesive lapho phela khona lendoda lethiwa uAbraham. Ivela nje ilahlekelwe lijithide. Ilahlekelwe libazabani lufuto thide. Nabayetha ekhaya kubo bathi wena udawa uAbraham. Lokusho ukuthi udawa ligama lakho lisho ukuthi umbabe father. uNkulunkulu wasiyambika. Uma ufunda umlando ngabo Abraham bekwakhiwa ithombe lethixo. Angikhuluma ngelanguage lenayiva bekwakhiwa imitundu. Siza makhelana ukuthi ngabo Abraham bekwakhiwa imitundu. Kwakhiwe ithixo.
Abraham bekathengisa tithiko, waphuliswa imali yetithiko. Waphuliswa imali yetithiko Abraham, waphuliswa imali yemitundu, but uNkulunkulu wamnatha. Look at this grace, Bazalwane. uNkulunkulu wendethana wambida ekhaya letithiko, wambida ekhaya lemitundu. Sibhayibheli lombida uthi phuma ezweni lakini nasesilotsheni sakho uye ezweni engiyakunika lona nesizulwane sakho. Lithi iBhayibheli Abraham waphuma, nakaphuma akaphumanga yedwa, waphuma naLot. Sisenabazana waphuma nabani? Kukunature yethu lesinye isikhathi kuthi uma into itshelwe wena bese ufuna ukuyixoxela nalomunye. Thina bakhala uthi kunature yethu, uthi into itshelwe mina bese ngiya-recruiter. Nakaphuma naLoti kathi uphuma nemuntu lotawudileya. Uphuma nemuntu lotawudileya i-blessing yakhe. Thina makhelwane uthi waphuma nemuntu lotawudileya sibusiso. Ngoba iBhayibheli uma utalifunda kahle kanjani, akaphithanga uNkulunkulu wakhuluma na-Abraham asanaLoti. Akaphithanga wakhuluma na-Abraham asanaLoti. Wathula uNkulunkulu wangathi akekho, kanti ukhona. Wangathi ukhohliwe, kanti inkinga uphume naLoti. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi labantu abanakhona oLoti na-Abraham nabangabana. Wathi Abraham asise Abraham wathi khetha nali live. KwaLoti wakhetha leli linemadlelo lakahle. Lithi iBhayibheli Abraham yena waya kuleli lingathembisi. Asenisitanda nomkhona waya kanjani bazalwane? Kathi leli lingathembisi. As long as lo muntu lekayakulo abusisiwe, lifike linjinje libe sibusiso ngenxa yalolo yakulo. The fact that uNkulunkulu akabusisanga Lot kodwa wabusisa Abraham, wena kuthi noma Lot angakhetha lelinothile, Abraham ayikulele kungathani kaNothi ngenxa yesibusiso nesinaletu kwakhe nethi nakalinyathela libusise. Are you not there what I'm saying? Nikhona abazalwane nethi nakalinyathela labusiswa leli naLoti. Nobanyeni bayathi kuthi lagcina njani leli naLoti, lagcina liyiSodoma neGomora. Leli naLoti lagcina wethu umlilo esulwini walishisa. Why bazalwane? Uthi nanoma belilihle kodwa belinemuntu lomabusiswa. Yankela bazalwane abanami. Nikhona bazalwane. Nisesana bazalwane. Ungasenza wena nothile, but if you are cursed, enzawo ikalekiswa nawe. But uma senza wena lebonakala ngasayika nothi, but nawubusisiwe lenzawo ibusiswa nawe. Nathi kunyathela kwakho kuyibusisa. Ukuqala kumina tibonele tingamili ngoba kunyathele wena. Kuqala kwenza imfuyo lebe inanzi ngoba kunyathele wena. Kuqala kuba ne-productivity just because you
you are blessed. When you are blessed, no one can curse you. When God has blessed you, no one will stand before you all the days of your life because you are blessed. When you are blessed, you don't get what I'm saying. When you are blessed, when you are blessed, the more that you come by now, the support. When you are blessed, when you are blessed, blessed. When you are blessed, I say when you are blessed, no man can stand before you. When you are blessed, but they will not mess you. You are blessed. I say when you are blessed, bless you. It's been a moment to see you. And my eyes are quite South Africa. I am one and a pair. When there's carry ice, when there's carry ice in Eastern Cape, when there's carry ice, Natal, when there's carry ice, out there, when there's carry ice, because you are blessed. When you are blessed, God raises your name. When you are blessed, no man can match you. When you are blessed, when you are blessed, this is my baby. Abraham. So we open the Moses was speak. And that's like a kamuga. So kamuga lechi. I know. Nikon. Ukamuga na Nazareth. Lechi. Lebeni neko Abraham. Abraham melamba lechi. But that's like a buya kuluku. Ukamuga lechi nena heavy. Uzi. From today onwards. Michi jali kamanako. Ausana ubamu Abraham. But so down Abraham. Hallelujah. The Gama Jehovah. Muyaway. It's the Gama Jehovah. Muyaway. Napa Muyaway. Una edge. Gulu was a Pulachi. From his own name. What you mentioned that? From his own name. What is Father Abraham? Abraham, Wawa, father of the nations. Abraham, Lishon exalted father. Mubabe yosela paradisi. Naleskati, the chimney neko, the Lambabe Ishe. God commanded to over the chimney. He became an exalted father. Wawa Baba no paradisi.
receive a king that will change your life. May you receive a king that will change your name, that will change the way you see things, that will change the way. Hey, Holy Ghost, leave over Sita Shata. Nikama lako alistahiliwa mu Abraham, basi nikawa mu Abraham na mngako ya mchinja nikama lake Musarai. Nikama lake Musarai, basi maji ya mchinja nikama lake ni Father H utaba Musara. When God changes a person, Mamulu amshinja, umshinja from within. When God changes a person, from within, that means I say there is a change in your life today from within, and it can manifest in the way you come. It can manifest in the physical. It can manifest in the physical. There is a revolution. There is a revolution. And it's happening with me. You know what? Abraham, I think Abraham. And the Abraham. What be that was apprentice? Absolutely, wishing to go to it. Are you looking at this? Absolutely, wishing to go to it. What be that was apprentice? That's why I was Abraham. I said, no, I'm no longer Abraham. But now I am Abraham. I am an exalted father. As in Abraham, I am Abraham. I am an exalted father. The king I had to see me like a cool. We don't say, but that you have to say that. I say that you can think of what you do. When you speak that, they manifest. When you say that, they manifest. I have the King of God. My name has been changed. The last name is Tupaile. But it comes from Tupaile. Almost no longer Tupaile. This kind of person, but it exists in the spiritual. This kind of poet, but it does not exist in the physical. In the spirit. The Kabbalah is not Tupaile. God can exist. I be. Ribo Hasianda. Likamalani mo blessing. Likamalani blessed. Likamalani musisiwe. Likamalani musibusiso. Likamalani. Hallelujah. Sukataya patetola. Iria panamsa kaba. Iandalaya. Musiataka. Iantelama. Glory to Jesus. Imahande sekeshata. Rebosika shalabo. Manta asaya. Abasika rebosaya. You need to say something. I say open your mouth. And say something. Open your mouth. And change your situation. Open your mouth. And speak good about your life. Open your mouth. And change things. Hallelujah. Abraham ajela saga atwe otukulu mwiche kuti wena ausasuye sagai kodwa manje somusaba yeke shalamondo seki
ilahazaya waqala Sara wathi I'm Sarah, I'm Sarah, I'm Sarah, not Sarah, I'm Sarah. I am not Sarah, I am Sarah. Lekatapisa kuluma kuletumemekakela in the spirit. Kuna spirit olemesluma. I am wifa wena. Kuna spirit olemesluma. I kuna menopause. Lemeimposwa. Ayakaboshata ilahasaya. At the age Sagatala, she continues. Ayikhulume baze abantu bayijwayele baze bajwayele ukuthi igama lakhe litshintshile kusithe athi umuntu nakahlabelela athi ngenzeni inceba manje nyalo sokukhamba nemhlambi
nyalo bambita ngisiyona kanti nyalo mina ngimbusisile Anyalo tababe mina nimbusisile. uze uthi nasekatshela ubhuti wakhe isewu nasekawela ijaboke ufike uthi kuye uthumela kuqala timvu netinkomo uthumela inceku yakhe ukuthi hambani ngiyomcelela icolo ubhuti wami bayawela bawela nathi bafike bathi ukuthi jabe ukuthi isawu dabani intonge lethi bathi okay lethi dabhuti wakho kodwa lethi uthi sitonika wena lethi uthi sitonika wena emva kokuba sekatshintshwa igama ngaleli shiya kwemfumo nakawela ufike utshela ubhuti wakhe uthi bhuti takho lethi mina ngawela lo mfula ngiphethe indlu kodwa manje senginamaqembu amabili when I cross this river I had only a stick lesikhathi mwela wamfula bemphethe netindlu kodwa manje senginamaqembu amabili lithi Bhayibheli wamangala Isaka kuthi hawu ngejaboke muwe phathi yebo kwangathomqoqela wasinamsika labani ufike waqasha nakangiqasha ngasebenza 7 years wamnika umfati lengafuni yena ngaphindze ngabeketela ngasebenza nomunye 7 years wase umnika lelele ngimthanzile ngathomqoqela bathi isikhathi busy ngisebenza ngomusa Jehova wasezulwini wangibusisa ngalo mfundo loyibona isiBhayibheli kube nesikhathi ngabe ngiyenza lezi abanje ngoba isiBhayibheli bekathi nathi natha lapha afake imvulo ethide titshintshe imibala kutshintshe titshintshe imibala tibe ngulele bathi ke utawuthola yona titshintshe imibala titshintshe nakunatha nje nathi natha titshintshe imibala wabona labantu kuzoyi noma nomuntu lo ubhizi uyangijonjela kanti akantshontshe kunabantu obusisile unelijini mkhulu wakhe Abraham hayibo kade basishiyela kuloya kade basishiyela uthakatha yaziphali bathi lifa kodwa namuhla siyakujuba uthakatha sithola lithina namna Jehova sithola lithina babwethu nika lenhlana ngokwakho ngakunika lendlu bathi kashakani kuwakutsemela bathi ikutsemela kuloyi usho ukuthi uyakujulela lokuthi ukuphasa ibhayithini unawulisa indlu bathi akunegotiate bamane nje bakufake nikhona kodwa bathi bangaze bakutsemela undiza noma ungasafuni kodwa lalela nakufika the blood of Jesus inhlanga iyavithika nakufika Jesu inhlanga iyasha awusandizi ngegama lika Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Sangane bathi kunalo bathi bakubhumba kuloyi yasaphela sangane ngayeleta bathi babonela bakubhumba kuloyi wena uwanda ukuthakathi manje ungabane abantu bathi hey umthakathi lento bayayibona wena uyathi yafakwa kuwe yafakwa engadini lokusho ukuthi bafaka emajini semthakathi ngoba ingadi ine power. You don't get this. You don't get this, Nazareth. Ingati nani Nazareth? Ile paso. Uma kungena ingati ya Jesu. Kungena
technology angikhona kuba khona. Kodwa mina ngingene by faith. Ngingene ngecall. Ngane ngakholwa Jesu, ngathola inheritance. I have an inheritance in a lifa. Aminalifa lemthakazi. Kodwa nelifa lemkhono. I'm blessed moving in. I'm blessed moving out. Bathi bangikesile, bangiqalekisile, bangiyele koZambia nakoMozambique. Bangibone ngivusa inhloko ngihamba kancane. Ngisaphefumula nokumfundisa. Sawuya siyovuselela bahambe bomosha imali. Babive bathande kashumayela lapha. Kashumayela kina. Bathi basevile bathande kashumayela mathulu. Bathi basevile bathande kasethawo. Umfana kathi mawunana. In a blessing. I say I have a blessing. I have a blessing. I am blessed. I am covered. I am protected by the power of the blood of Jesus. I am not alone. I am not alone. Thank you, Lord, for blessing me. Nyabonga ngosifungusisi. Nyabonga ngosifungusisi. Abantu balanza into 20 nyama letinemkenge. Letinagezi. Kodwa nabageza ngato bayakhuluma. Inkinga yakho wena ukhuluma. Kathi befana lukhulu. Lesibusisi sifane emlonyeni wakho. Manje ngesifana ube ngiyo ivane emlonyeni wakho. Oh, yes, Lord. As I wash myself and say, Lord, thank you that I'm anointed. I am not just anointed for Pumaland. I am anointed for nations. I am anointed for the whole world. I am anointed. Oh, Lord, thank you. Because I am anointed, I am blessed. This is cutting your case. Because I never stop. Then the final layer. Because I was an understanding. Thank you, my Father. You are God. You are God in the morning. Ungulubu said, Ungulubu lemi, Ungulubu lishoni. Ungulubu lipumalana. You are God. You are God. Senopasela ngekhampa nje nithi kancane ngiyabhansela nje ngekhampa bese khona ayabhansela kahle kahle ngiphuma senamanye amanga awuboni manje wena nomfika noma nafika ngihlala emuva bakalanze emuva bathi sifuna umfundisi abuya la ayino angaphenzi kamhlaba yalingana kodwa mthethe kaSulu yalingana. Lost their soul. I'm in your again. Blessed. Blessed.
wena ungcinile, wena ungcina nokuthi ngibone abatukulu nabatukulu netitukulwane netitukulwane. Ungazingwabi. Ngicela ukuphila nje. Nathi ngokuvalwa kwemhlana kuthi, hey, tshela lo mhlana, la uyaluleka. La uyaphila. Hayi la uyahamba. La. Okafane ala. Smart kakhulu. Smart, man. Smart, sophisticated, I don't want to tell God, I'm fully with super. Kunalabanye la, kunabagula bamfonela. Bathi bona imfundiso soba ukuthi siyahlupha wena. Ubuya kusibafona njani? Nalabangive emsakadeni bakubona kuphi ngakoma TikTok. Unkulunkulu ebasika bathandazela ngefoni baphile. Wena ula no benefits. I don't want to bother the pastor. I want the pastor to rest. I don't want to bother God. I want God to rest. God is at work. I say God is at work. Even at this hour, He is at work. He does not sleep nor slumber. He is at work. Even now, when you are asleep, God is awake. Hallelujah. Umaulele wena nkulunkulu. Uyabuka. Kunesase. Ngiyathokoza abanye bayibamfonela. Asifundiswe ngula. Ngakubona ufika kulisonongelo. Wafika wamthandazela. Ngavuka sempilini. Baluza abantu. Kanti nawe uyafona. Usinawufonile ngithi bamba la kuhlungu bona ngithi ngegama lika Jesu. Nami ngegama lika Jesu. Uma uNkulunkulu akanyiwe. Uma uNkulunkulu abona ukuthi ngidinwe kakhulu emathulu. Uyamgqoka. Ngiyongena emakhaya ebantu. Ngingena emagameni ebantu. Ngithandazele abantu. Baphile abantu. Ngoba yena wakhe akusika kwasambo. Esiko kwasambo. Uma ngabe kuthakathi ngitsemele uyena. Noma kumkhona ngifawele inhlanga. Nzima. Fawele inhlanga lenzima. Ngithi don't blind wonke umuntu. Bathi bona ndibona. Nami ngifight. Njengoba umbona ngiyafayitela. Angifayitela emuva kuphela njengemphakathi. Kodwa ngifayitela yonke. Do you know who you are? Maganyatatu kusokwamukela Jesu ngubani? Maganyatatu kusinina. Maganyatatu kusinina nepower yokukhuluma kutshintsha simo. Maganyatatu kusinina nepower yokudala. Lokungekho kube khona. Ngicela kusinde. Namhla ngithunyelwe yathi Nkosi yami. Ngiyafuna ukufunda lesona ukuthi wakhulume nje. Wena unepower yokukhuluma ikotente. Ngithi iBhayibheli emandla ephila nekufa asemini lwakho. Ayina makhelwane, ayina gogo wakho, bathi ulwimi lwakho say it. I say it. I say shout it. I say speak it. I say it. Name it. Name it. Maynila Jesu, mahande seke shalamusa. Ila hasika zede mundo seke shalamusa. Ila hasaya lemu. Hata makasaya lemu. Ila hande seke shalamu. Maynila Jesu. Maynila Jesu wabele bafundaki. Nala habanamo. Ukwanda tuwesta kasamkiyo. Nala
bayibhekela expecte ukuthi utawuthola sisele. Sikhe sihlala sinematende. Nakafika Jesu uthola kude lutho, kude likhiwa kunalutho. Kunematembe kuphela uthi Jesu angeke uphinze. Ayikhuluma Jesu. Lolo la kuwe. Ithi lolo kuphi. Lolo la kuwe khuluma yena. Nasesikhathi usengalangeni kuwe usahamba ngithi nyama. Uthi utshela lesithatha ukuthi angeke uphinze. Udle umuntu kuwe wena sihlahla. Naphakathi bayahamba bayadlula ngathi bebebanemvuselelo yabadeyi nababuya badlula la eceleni kwesihlahla bafuthi kaJesu bakhumbula ukuthi sithe bakuba sihlahla basithola sibune kusukela le until emanzini ngelanga leliyi-1 base bafundi kaJesu nakabaphendula ukuthi hayi nani uma ningathi kulenzaba sukuma uphosekelwane lenzaba ingasukuma ngalamanye amagama inzaba isekuthini uthideni inzaba isekuthini ukhulumile yini naka ungakhuluma bathi lokukhuluma it must be in line with the weight. You don't get this. Lokukhuluma kufanele ubhephe ibazalwane leave ungavuka ngoba makhona wakho uyamnyanya ube uthi wena utawuvuka ufile wena unemali utathi yavuka umbona kulethela ilethise kuseni sawubona manje akumlibile because it is not in line with the word, but you have to speak something that is in line with the words. Asilomunye nakabhala angeke kuphume emandini lamnanzi nala baba from one well emthonjeni munye. So when we speak, whatever we are speaking, we speak it in line with the word. God is love. Nkulunkulu wethu uthando. Yabona ama-theologians naphuma kunanothi yabona ama-theologians bafunde biblical scholars but you know he was all over. But I'm not all over. I am prophesying something that God wants you to be. God is changing your thoughts. Perception yakho nawe uthi wena ukibona vele sowuphelele la ukibona sowufile la ukibona ngeke ufike ngemsobulu lalela ngegama likaKristu you're still gonna live. Usadabanyakula usadabanyanyisa khona labanye sebakungcwaba akusadabanyanyisa ngicela uside usatawufaka sandle phakathi emshayini weJesu dlule eceleni sanibona uthini sanibona yazi keshala ukusi ngiyaprofeta ngiyaprofeta kunabantu namuhla ekushintsha imoto yakho ushintsha amabhizinisi akho ushintsha impilo ushintsha kabana ushintsha iperformance yasesikoleni namuhla njengoba ngikhuluma nje ushintsha idestiny. Listen Bible uthi Jakob ngawela echokuthatha ngiphethe into kodwa manje senginamacembu amabili sowuna Leya sowuna Rachel sowuna Leya una Rachel unetimvu unetinkomo unemnotho ekhathi yakwela abaningi bekaphethile ubobasaba abantu lebaphethiwe ayilokho mina ngisibobasaba
izwi lesiphambano lingukula kwababhubhayo kepha thina sisho lingamanga ngoba sabanye abaphethe induku namuzi sibeka phethe induku lele kajwayele uyathi kusiloku lokujwayele ungawelela imali ngithi mina lokhu lokujwayele lokhu lokuthatha ukudespise kube ordinary kunento lekungabelela yona ungakholwa mina msengithengisela amatamatisi sesi vele nje uyabona nje avabola sesi lokhu lokujwayele ngawelela imali batshintsha induku yaMoses yathi naseyishaya umfula inayini umfula wonke waba ingadi nakathinta thuli kuvela omosika uthinta le thuli leli loluthuli lona luthinzana uthinta loluthuli lolu uthintana loluthuli lona luyishinjana mosquito. The Lord has blessed you. Ngiyakhumbula kaSkipis ngibani wangitshela ukuthi laSkipis yebo sanibonani. Yes. Mina lena ngikhumbula kahle ngoba khamba khona bekuncutheka endleleni ngoba endleleni kuyenyukela endleleni kuyehlela lele mina ngalifa ngalivisisa ngafika ngafundisisa ngiba seGalatia 5 verse 19 lethithelo lenyanga ngekhaya Hayi bonke lokulokunye lokusekuqalela cha uNkulunkulu angawukela ku amen amshayele intanda basi welcome ukubo mnike imali khumbula Utsilika kwetindvoma taseJeriko. Zileka kanjani kanjani daveneta tatsish dangcwabeka atiwanga so kanjani. Glory to Jesus. Now, ngalesikhathi titsilika bantfu lebangena eKenani lebe basuka e-Egypt sebabadzadlana badlulile 10 years bantu ngibani lo ngangitshela usibobani ogogo balifunza ayibeke kwangena Caleb na Joshua khayile intanda lagogo bonke lalaba phuma e-Egypt bangetulu kwa 20 years bafele ehlala na Moses wafele ehlala wasala Joshua na Caleb bangena bona then basangena bonke laba lebe banabo 19 unenhlanhla na una 19.11 months abanye basizisa lethi ukuthi bekaselele inyanga yinye ukuthi abe na 20 basinza nake iBhayibheli livela ukuthi uma kusele Joshua na Caleb bangena Joshua besikayida
Joshua uthuma Tilhloli ukuthi tiyohlola leto sentesi 2 yena bekakuletha ihloli pheqala uma atithuma leti tiyahamba nangapho sisetimbili tifike tiyahlola tiyabona ukuthi liso bayeva labantu baseKhenani thani kunetinhloli kunebantu abafikile siBhayibheli lomnye make libekane ligama lingasimnanzi bekabitwa ngalo nyonto uyalandeka ngalikhuluma ngesingisi ngoba singisi siyahloniphisa. She was a harlot. Wabathatha ngicela masala wabathatha wase kuyobafihla ekameleni lesitulo nakabafihla kwangazi babakhulula ukuthi bayabafuna lo make wabona ukuthi hey ube bafati thani bafati wababona kubukhulu noma sekatilane nje nyamantu ukubuthabethi bekade ukuthi bafati ufika imvo yakho bajwaye hey afika la njengokumbona nje mina bake bamfihla ngengafihla mina ngumfati naye manzi wonke nababe afisa kusingabe nombatani noma umfati bekusete nemasona zamakhala ukuthi bekusete nemasona wamfihla lashukwane wamfihla nayiba kufika into yabo ezikhaya then wathi nakaqeda abafihla wabona ngobi yase umakhipha ngelifastini akaphumi bathatha intambo lebovu hayi hlaka hayi lepinki lebovu bese uyayibopha ukuze kuthi sesibuya sikhone ukuhlukanisa ngoba siyabuya hayo siyabuya nanoma nibiyelwe kangaka kodwa siyabuya uma sesibuya ukuze wena usinze sicela kufuna inzambo lebovu singathi siyafika singayitholi uma ufa sengicedzile thingekane inzambo lebovu hayi esihlaka kuthingekane njani lebovu. This was a prophecy. There was prophet kuthi kunengadi letawuba bovu le umuntu angayabukela when Jesus comes, when the Lord comes to destroy this world, you shall be safe. Nzambule bovu bathi nasibuya sifatwa nzambule bovu wena unayo ingadi ya Jesu umamukele Jesu no enjoy pasisole this is Bible but lo make lo ihalot lo imazaba lo ihalot wasinziswa inzabo lebovu mabangela wasinziswa inzabo lebovu hayi bekangakayibophi nakuye kodwa bekayibophe endlini kodwa wasinziswa inzabo lebovu lithi Bible lo make lesikhuluma ngayo uma ulandzela
genealogy yaJesu. Lo make lo. Lolo bekayihallots. Lele bekayi-outcasts. Ngokwebantu. Lo make utholakala ku-genealogy yaJesu. Naye uyiphathi yalaba labasipululwane saJesu. Ngoba Jesu uNkulunkulu uyakhona ukulanza umuntu. Lofana na-Abrahama lothembisa Thixo atobenda abe ngubabe welinyethi. Yalanzwa iHarod yatoba isitululwane saJesu. Amikho lapho kodwa mna ethini nasebangena balidla lifa noma live bathola kunenzalo. Lithi iBhayibheli wathi Joshua wakhipha lethu wathi ngicela thu yakabalelo bathumi ngiyabacela abahambe bayomlanda bamthatha bathi nasebamthethe babuya naye wanikwa lifa nemaJuda. Mina ngisho umuntu waseKhenani umuntu le naye befanele afe wasinza ngenzambu lebovu wanikwa lifa naIsrael. Nikwa lifa naIsrael. We were foreigners in relation to God the Creator, but now we are the sons of God. Nalibezana ukuvuma Jesu ukwenda uphume ku-genealogy yalini ungene ku-genealogy yasezulwini ukwenda uphume emahlazweni nanowenda nanowatiwa ngawo watiwe njengom'Israyeli. Live lemfanele ma-Israyeli lamfanela naye. Anonikhona kodwa mnakathandaza ngithi live lebelingakufaneli lo make lamfanela naye. Bebathi nabangena akhulekela ka-Israyeli bathi sike kubantwana baJakobe naye abalwa nabo. Nathi bazalwane asisasiko bafokati asisasito ihambi. We are no longer foreigners. Abathi manje sibalwa namangweni. Nakhulunywa ngebantu labangwele nathi siyabalwa. Nakhulunywa ngebantu labanembuso nathi sinawo. Nakhulunywa ngebantu lababusisiwe nathi sibusisiwe. Nakhulunywa ngebantu labanezulu nathi sinezulu. Lezambo bekufanele iboshwe la itawubonakala khona. Ngithi lezambo bekufanele iboshwe la itawubonakala khona. Ingaboshwa ngaphasi kwemnyango wesifana kodwa bekufanele iboshwe la itawubonakala khona. Njengoba naJesu wabethelwa eGolgotha lapho umhlaba utambona. Umhlaba utambona. Sambona wena. Mina angishayela ukunimtheka kanti ngishayela ukuthi nintshintshe untshintshe uyezulwini uphinde untshintshe udle lifa lemhlaba. Abakakifa abantu labo nikhona abazalwane untshintshe uyephi phinde untshintshe wenenjani udle lifa lemhlaba. Nalala abazalwane lisi iBhayibheli lisi iBhayibheli ngalesikhathi ke sebangena bamthatha bam-adopta iHarod yaba nesibusiso. Hayibo ngiyasaba le gama ibazalwane iHarod yaba nesibusiso. Yaba nesibusiso. Nawe unesibusiso. Nathi wena ngoba uyakuthi bukela phasi. Nawe unesibusiso. Nana nje yaJesu. Hayi nawe sewunezulu. Isibhayibheli lesikhathi babenzuza banikwa lelive laseKhenani kubo bekulizulu labo lebathengiswe lona. Bekuyini bazalwane bekulizulu labo lebathengiswe lona belifanekisa leli lesiya kulo ngoba kulo baze bakha lidolobho baliphinda bathi iJerusalem
Leli gama lelithi Jerusalem lisho the habitat of peace. Indzawo yekuthula. Lokusho ukuthi njengoba kune Jerusalem la emhlabeni. Johana encwadini yesambulo walibona Jerusalem. Lesta ezulwini lihlotshisiwe. Njengamakoti aqotshiselwe umlobokazi. Nayi into lekufuna ukuthi kuyibambe namuhla. Lithi iBhayibheli lesikhathi basengakangeni make lesikhathi basengakangeni. Abafundisi beBhayibheli bakayikhumbula le nto. Lesikhathi basengakangeni namazwi kusaphila kwasuka kaRubeni nengxenye yakaGadi nalabanye. It's about 4.5 nations. Was 7. Ngabona ba 12. Basuka baya Moses bathi lalela. Njengoba siyabona naliya. Bathi lana sona ngake nokukhuluma manje is very important. Njengoba siyabona naliya lapha mesheya. Nawe Moses siyabona. Sine siyacela ukuthi uma singena uma sena njani singena uma sena njani basana singena kulelive thine ngoba leli sesiyalibona leli lingalanga esheya engongcolekisi ngenxa ukuthi leli lingalanga esheya manje Jordan sesiyalibona ukuthi linothe njani thine sicela ukuthi sijutshelwe ngala ishumayela yanamhlanje sijutshelwe kuphi sicela thina usijubele ngala esheya kweJordan udathi ke nasifike eJordan imele sitayeka sitawuhlola sithatha ikhanteki simake sure ukuthi the 7 nations siwela nayo mara nayifika ngale sitawulwa thina baze banqobe thina mamela saba baze benenja banqobe thina utawuthi nasawubabela ngale bebacabanga ukuthi Moses lo tawungena lapha utawuthi nasawubabela ngale bese thina siyajika sikhosa back eJordan sitodla lethu ngala bona batalidla ngale thina lethu sitalidla ngala thina sitawuhlola thina sitawubhinca tingemba tethu sibawenise makathine seneliseka ngaleli ngala babe interpret this thing asabani angifuna unya zolikhona nathi inkinga sinemakholwa lesekanelisekile ngaleli ngala ahlomile lamanye yashumayela abisi ahlomile ayabaweda kuthi bahambe bayolinda ngesheya kudona athine sinele ngala nesinele ngala thina nathi sitawela siBhayibheli Moses wabita Joshua wamtshela wahlalela Joshua mina ngafika wena nasofika ngale make sure ukuthi laba boRubeni nabanye bahloma bayawela bawela nabo bafika ngale bayalwa namakhetha ngale bangajika babona baneliswa kuleli ngale mara uma bangeke bende njalo nabafika ngale ungabaniki leli ungabaniki sakubajubela khona ngale besheya nebakhulu nebafundisi nebashumayeli nebahlabeleli neba-ashas bahlomile babemkhonza babaweda bababona sibanelisekile ngala ubonakala empilo ukuthi nomuntu lo sokunelisekile ngala ufuna ulidla ngala hayi lona sokunelisekile ngala
kuthi mina nginishumayele kuthi likhona lisulu uma ninenediselela ngala mina ngisangeni iphezadadla asambeni asweleni Jordani siyayithola. I'm not against impumelelo yethu yamala. I'm not against kunjina wethu wamala. Kodwa kunjina wethu wamala ungasendi singalidli imali. Ungasendi singalidli imali. Asithi sijima ngala kodwa singadamasi kakhulu. Asithi sithenga imoto ngala kodwa singadamasi kakhulu. Ayabakashalabo. Asithi sibusisela ngala kodwa sathi ukuthi asakhile impela la. Sakhile impela la. Ebazalwana sakhile impela la. Ebabekhosi lesikhathi into yethu nansi. Emahiyahiya abekhona. Emahananisi abekhona. Kodwa singakhohlwa ukuthi Sibitelwe sheya sesinabo bonke. Sibitelwe sheya sesihlalisekile. Namakhaya ethu wabe kusambela kahle. Kodwa sibitelwe sheya. Sabelelo singaphesheya. Siyojabula. Listen Bible. Umuntu azifuthi ungakajaki. Bavumele. Banena kubaweda. Banena kulwa. Babulane ema-ayi esinye sive. Babulane naletinye tive nebetikhona. Nebakenani. Base bayajika. Sawulwe kangaka. Ayibo sawumobe kangaka. Sawulwe kangaka. Sawuthandaze kangaka. Sawuhlejwe kangaka. Wangoba. Sawulinyadwe kangaka. Waphumelela wangoba. How can you turn back? Ungajika njani babemkhonza? Ungajika njani babesikhala? Ungajika njani? Bangani bakho sebakubitya ngebhalo, bakubitya ngenyoni, bathi awumntwana, sokuhamba lento yemakela umntwana. Ungajika njani? Ungajika njani? Ibhayibheli bajika. Bayolidlala esheya. Uma ungacheka lempilo ekhona manje lele khona i-affectele laba besheya kakhulu. Lithi lele khona nyalo lele Israel i-affectele abantu babesheya, i-affectele abantu bathi siyahloma siyakolisa kodwa thina sinasala kalala. Mntaka baba sowuyekele into lokujabula nabo kangaka nolokuthandzabo bese uyajika. Sibani mhlabelele athi angeke sijike sesila, angeke ngijike senila, angeke ngijike senila, angeke ngijike. Ebazalwane kuhlekisiwe nathi, ebazalwane kudlaliwe nathi. Bathi bese siyajika, asibawedi siwela nabo, asibawedi siwela nabo, siwela nabo. This is my prayer, my Father. Msiphe mondweni. Kuthi sekubashumayele kangaka. Ningasali ngesheya. Kodwa nami ngwele nabo. Ngoba ngesheya lihle kakhulu kunaleli lalingala. Naleli ngala ligila kita inyama. Kodwa nangesheya ijabulisa umphefumulo. Hallelujah. Hallelujah. Let come and say hallelujah. It is the highest praise. The praise. Hallelujah. Usipesa ukini. Kutandana bazalwane. Mbanamage. Kutandana nastanta paita kona nisu. Sinyatele ikoliki. Sinyatele.
said. Likhona nsu. Ayithi likhona nsu. Uma iKhenani yabakhona, likhona nsu. Kodwa lingenwa abantu nabanama-chips asezulwini. Lingenwa abantu nabavuma ukungenwa. Labasethu. Labangavumanga ukungenwa ngelabaphasi. Labavuma ukungenwa ngelabasethu. Songenwa uJesu. Nahlala engadini yakho. Noma kusasa nangingabidwa kuthiwa akasekho sami. Nahlala engadini yakho. Wena lokusho wena wena ukuxwayisile wena ukuthi leli lingabambi. Ngoba leli linepower yokubamba. Leli linepower yani. Linepower yokubamba. There is this man, Mama Sitadas. Igama lakhe Nkhaleki. Ungena ngale share kanti uthengisiwe ana 45 kuthi uma utawenda kahle wona khale utasinase ufika ngale utaba ne special land sakho isibhebheli wase uyasuka ekhase bababeke bonke babanike manyanya indzawo letikahle wase kuya kuJoshua wathi bengina 45 years uma ngithenjiswa ukuthi ngidawuthola special land ngalesikhathi ngithenjiswa Moses ngisemanje mina 85 ngisanemandla njengalesa sikhathi. Give me this mountain, nginike lenzaba. Give me this mountain. Baba sibekane picture kuthi lenzaba utayenda njani, utayizilika njani, utayaya utawakha ini. Lalela, an old man demanded a mountain. Give me this mountain. Moye phitsaba lokubelena. Ongelo uyicele namhla. Uthi anginenzaba. Lengiyayifuna. Ayinangenda ngishike nalaba bokubeni ngiye ngesheya. Kodwa lenzaba le. Sebanikiwe bonke. Kodwa kusebenzaba. Ngiyayifuna. As long as itangenda ngiremain la eKhenani ngiyifuna. Sivalele Mr. Thomas. Today, in the name of Jesus, ufuna kujika sona ufuna kujika ubuyele nesheya weJordan sona nathi nena yalo lokubona nesheya weJordan frakhiya cela lenzaba give me this mountain nike lenzaba khuluma indoda ina 85 years sinike lenzaba kuthiwa bekuyiHebron ayikwasekeshata ekuyizaba iHebron ulenzaba ngazuthi uNkulunkulu bekade kwehla bekade kufika khona njengaseSinayi bekade kwehla abonakala lenzaba manje that is why Caleb wathi no Joshua kanze wena uenjoy ukuthi na uya attending lokuhlangana naMoses wehlalifu ube ngaphasi kwelifu but namuhla mina ifuna lenzaba la Jehova ehlela khona kuthi ngayigibela njani it's none of my business kuthi ngawusurvive njani kulenzaba it's none of my business give me that mountain machine noma bese ahlejwa kusango ahlebe ehlala kule pulpit ungajiki noma bese ungaphutshwa le-asha ungajiki noma bese ungaphutshwa imessage lesambo ake wayishumayela ungajiki lokukusisa mama leli gama lelithi Jordan lisho judgment makasaya
Eligama lesi Jordan lisho judgment. Jordan nglakhona bewujajwa. Ligibhithe. Ekufuneka ligibhithe lisale ngesheya. Uwele bantu labete ligibhithe lifikwe ndawo. Ehambise kulobola kusisa. Give me that mountain. Father, I am crossing this Jordan. Judge my situation. Judge my situation. And I'm not going back. I'm gonna move. Judge my situation. May God judge your situation.